day may nakan kineltayen intulok mon anaksan kawar sinangal tangaya dagidi imbati nga pagkalaglagi pa sa gibsib ni aya tanda ti panagpinpinate mabalin lakumang biyagek paita ladawa daydi ayat nga impanaw mo inaidan subadan uray nuwadakan jay adayong alugan di munto kunaen nga inkalipaten uray nuwadakan ijay na ulpit nga tanem siksikalay ubyak ko iinang padpatgen nagkarkari kapay sangwanan na daeg nga altar nga sisyak tulaeng tiin ka ay ayaten ngem naulpit ni dawen day may nakan kineltayen intulok mon anaksan kawar sinangal tangaya dagidi imbati apakalaglagi pa sa gibsib ni ayan tanda ti panagpinpinate mabalin lakumang biyagek paita ladawa daydi ayat nga impanaw mo inaidan subadan uray nuwadakan